kuzolunga, kuzodlula kuzofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu shapho kunjani? Ngithembe ukuthi-ke ne-right, ngithembe ukuthi niyaphila. Makuthi-ke usanda kusijoyina kuyona-ke le channel, ngicela wenze nje okulungile, ulike ivideo, usubscribe ku-channel. Okunye okubaluleke kakhulu uciphiza i-notification bell. Wenzela na wenzela ukuthi-ke makukhona-ke ivideo-ke engiyifakayo wena-ke bese-ke uthola i-notification. Bafowethu, njengoba-ke i-title ye-video okanye-ke isithombe usibona ngaphandle before ungene kule video, sikubeka ngokusobala. Ngidecide ukuthi-ke ngenze le video cause ngibonile ukuthi-ke kunabantu abaningi abazihluphayo ukuthi-ke ngabe lezi zithombe ey'trenda ko-Facebook, uthola ukuthi-ke isithombe somdlalo we-Orlando Pirates okanye we-Kaizer Chiefs sesenziwe sawupopayi. Abantu bayihlupha, bayabuza ukuthi ngabe-ke le y'thombe zenziwa kanjani. So bafethu, ngizokuchazela into nje elula, indlela esenziwa ngayo lesi sithombe lesi. Ngizokutshela-ke nje manje kule video. Make sure ukuthi ubamba step by step, akuzona iy'tep ey'theni, aziningi but nje iy'tep nje ezimbalwa, then-ke leso sithombe uzobe ususenzile. So bafethu-ke let's go, asiqale-ke senze. So into yokuqala-ke ozoyenza ukungena nje ku-Chrome okanye u-Google. Ungena ku-Chrome, singena ku-Chrome, then asikhohlwe kabo Betway labana-ke iyabheja indoda iyazama. Then bafethu-ke le site okuyiyona ekwazi ukuthi-ke i-generate lezi thombe ekuthiwa-ke i-Chat GPT. Then bese uyayisearcha laphana-ke ku-Google, then bese ungena laphana-ke kuwona-ke futhi u-Chat GPT, ungene-ke ilode. So mina vele-ke sengisayinaphile, ngiloginile vele. Nawe uzosayinapha, izokufuna i-email yakho, then-ke ifune ukuthi-ke ufake i-password. So bafethu, mina vele-ke sengiyiphakathi. Uyayibona ukuthi-ke i-app elula kanjani, ayinayo imchikilisho, just nje ukuthi nakhona ufike usearche le nto oyifunayo, ungabuza noma yini la kwi-Chat GPT, nje uyaphendula nje bafethu. Ikhompyutha leshandisi ihlaniphe ngendlela eyisimanga. So mina ngoba vele-ke sengivele sengiyicreate-ile i-account la, ngizongena kuloya browser lo awulaphana-ke ekhoneni. Mangingena ku-browser bese ngiyalaphana-ke ngizathu upload file, ngithi upload file, okay, only this time, then media picker. Sengiyothatha lesithombe lesi engifuna ukushintsha mina ngisenze i-cartoon upopayi. Ngizoselecta nje noma yisiphi isithombe la. Alright, kwenzakalani manje? Okay. Ngifuna nje ukuselecta isithombe somuntu, isithombe enisaziyo nani. Selecta nje isithombe enisaziyo. Bafethu, ningayibuki-ke lezi ezinye iy'thombe, ayihlangene nani, ayihlangene nani. Nina nje ngizostika kule sithombe lesi engizosiselecta mina la. Ngathi-ke seyiphelile iy'thombe engaselecta kuzona. So ngizoselecta noma yisiphi-ke, just nje ngizoselecta isithombe somdlalo we-Pirates, ugoalkeeper we-Pirates lo, laphana-ke ku-Diski Challenge. Selecta nasiya, nange egqoke into eyibomvu, ngiyasiselecta. Then bese ubhala ukuthini lana nkosi yami? Giblify, yeah. So bhala Giblify please, just G okanye GH, Giblify please, Giblify please. Nami bafethu indlela engifunde ngayo le, then bese ngishaya lo amcibisholo lo obheke phezulu. Then izongilindisa isikhathi esincane, isikhathi up to 4 minutes. Then iyobe isisigenerator-ke isithombe, isenze i-cartoon. Niyasibona lesa sithombe silaphayana. Then la ngenzansi okubhala ukuthi getting started, then kuyobe se-create-eka i-cartoon, but izongilindisa isikhashana up to 4 minutes. Akubi ngaphezu kwa 4 minutes, sengaba ngaphezulu mhlambe mawushawa yi-network, kodwa sigenerate-eka in 4 minutes, but sizolinda. Kodwa ivideo ngizoyinqamula nje kulesikhathi le ekuzosilinda, then bese ngikuvezela-ke ama-results ekugcineni.
Ayike ngane zakwethu ngithembe ukuthi-ke sesiyawabona-ke ama-results njengamanje. Isithombe ke sesishintshile from i-original picture to i-cartoon. Bafethu, make sure ukuthi uyayilike ivideo, uyasubscribe kwi-channel. Bafethu, angiyena umuntu wama-tutorials but engingakusho nje ziningi into engizaziyo but ngihluleke ukuzichaza. Make sure ukuthi uyayilike ivideo. If uchazelekile ungaphinde-ke futhi ucommente kwi-comment section. Ngithembe ukuthi-ke ivideo ibe usizo kumuntu obekade-ke eyihlupha ngokwazi ukuthi-ke ngokufuna ukwazi ukuthi ngabe-ke lezi thombe zenziwa kanjani. Bafethu, asiphinde sihlangabezane kwivideo elandelayo.